درود بیننده عزیزی شبکه ورزش، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش. امروز چون همیشگی من فریدون سفرزاده شما را از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور آگاه میکنم. پس بیایید سرول به سرخط خبرها متوجه میشویم و پس آن برنامه را ادامه میدهیم. برگزاری مسابقه‌های شناوری و شاهمات برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی در ناحیه خوالینگ. کراته‌چیان تاجیک با 4 نشان فخری از ترکیه به وطن برگشتند. نیکولای لیفنیکوف اعضای کمیسیای رشد داوران اویفا به داوران تاجیک سمیناری آموزشی گذاشت. مسابقه جمهوریوی اوید به گشتین ملی کمربندی در شهر خوجند غالبان خویش را پیدا کرد. مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری بیش از 50 کمانور را در شهر خوجند به مسافه هم آورد. تماشابینان عزیز، هفته ورزشی کشور را از رویدادهای ورزشی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان آغاز می‌کنیم که هفته گذشته برگزار شدند. در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ، مسابقه کشاد فدراسیون شناوری جمهوری تاجیکستان اوید به شناوری بین نورسان و جوانان و ورزشکاران غیرکسبی برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی دایر شد که تعداد زیادی ورزشکاران را به مسافه هم آورد. شرح بیشتری موضوع را در ادامه پیگیر باشید. هفته سپری شده مسابقه کشاد فدراسیون شناوری جمهوری تاجیکستان اوید به شناوری بین نورسان و جوانان و ورزشکاران غیرکسبی برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ با مقصد رشد دادن نمودهای ورزشی آبی در دهات برگزار گردید. چورابینی با نمایش نوهای گوناگون ورزشی آبی از جانب شناوران کسبی شروع شده. در رسمی کشاده شوی این چورابینی ورزشی نمایندگان از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خوالینگ، مسئولان از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه شرکت ورزیدند. تمثالات چورابینی‌های ورزشی در سراسر جمهوری برگزار می‌گردد و خوشبختانه با دستگیری پرزیدنت فدراسیون ملی شناوری جمهوری تاجیکستان وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سال دوم است که در منطقه خوالین برای رشد انکشاف ساحه ورزش در دهات مسابقه‌های گوناگون گذرانده می‌شود و همزمان در این چورابینی‌ها نمود شناوری هم به نظر گرفته شده است که سال دوم در این ناحیه بسیار زیبا منظر مسابقه در دایره فستیوال برای رشد ورزش در دهات اوید به شناوری گذرانده می شود و البته در این مسابقه مدال، افتخارنامه، جام و تحفه ها از نام پرزیدنت فدراسیون ملی شناوری جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شدند که به غالیبان و همزمان به تمام آن اشتراکچیان که از محل در این مسابقه اشتراک میکنند به همه آنها تقدیم کرده می شود. دوام سالهای صاحب استقلالی کشور ورزشی آبی در قلمرو مملکت در مرحله نوی انکشاف بوده و بنیاد و به استفاده دادن انشاءات معاصر حوزه‌های آبی رشد و رونق یافته است. امروز شماره زیادی نورسان و جوانان در شرایط خوب و بهتر از این رشته ورزش مشق ورزی کرده در مسابقه‌های جهانی شرف تاجیکستان را حمایت می‌کنند. چنان اطلاع دریافتیم در ناحیه خوالینگ دوام 3 سال آخر 3 حوض شناوری به معیارهای جهانی جوابگو بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است که در آنها صدها نفر نورسان و جوانان همه روزه در این فصل گرمای سال سرگرمی آببازی و تمرین ها می باشند. امروز در مسابقه کشاد فدراسیون شناوری جمهوری تاجیکستان اوید به شناوری که حالا جریان دارد 100 نفر پسر و دختر شرکت ورزیده از روی مسافه های 50 و 100 متر میان هم مهارت سنجی کردند. ما ورزشکاران دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کاری خود کرده کوشش می‌نماییم که در عرصه بین‌المللی سزاوار مدال‌های نمایان گردیم و آبروی پرچم ملت تاجیکستان خود را بلند برداریم و فخر ملت تاجیک باشیم. با استفاده از همین شرایط‌ها من میناداری خود را به رئیس فدراسیون ملی شناوری جمهوری تاجیکستان می‌رسانم که بهر ما چنین شرایط‌ها را فراهم آورده در ناحیه خوالینگ مسابقه‌های در سطح بلند برگزار می‌گردد. همچنین در همین روز در ناحیه خوالینگ مسابقه کشادی انفرادی و دستوی از روی رشته‌های ذهنی ششکه و شهمات بین نورسان و جوانان زیر شعار انتخابی من حیاتی سالم نسبت موادهای نشه‌آور برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی 60 نفر دوستداران این رشته ورزش را به مسافه هم آورد.
чуноне масъулин арзёбӣ карданд, ҳадаф аз роҳандозии чунин чорабинии варзишӣ миёни наврасону ҷавонон ин дарёфти чеҳраҳои нав ва тарғибу ташвиқи ин риштаи варзиш маҳсуб мешавад. бо ташаббуси бевоситаи вазири корҳои дохилӣ мусобиқаи кушоди варзишӣ аз намуди шашка шахмот баргузор гардида истодааст. ҳадаф аз гузарондани чунин мусобиқаҳо миёни наврасону ҷавонон дар он мебошад, ки онҳоро аз роҳи бад боздошта дар доираи ватандӯстӣ тарбия кардан аст. ҳамин гуна мусобиқаҳо имкон медиҳад, ки дар оянда чеҳраҳои нави варзишӣ дарёфт ва ба мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ пешбарӣ карда шавад. ташкилу роҳандозии чунин чорабиниҳои варзишӣ бо ҷалби васеъи наврасону ҷавонон боис мегардад, ки риштаи дӯстию рафоқат миёни иштирокчиён ва бар рушди ин намудҳои варзиш заминаи созгор гузорад. дар қаламрави ноҳияи ховалин дар доираи сиёсати варзишпарваронаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат сол аз сол инфраструктураи соҳа такмил ва чеҳраҳои ҷадид дарёфт шуда ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. дар ноҳия давоми 3 соли охир 20 майдончаи варзишӣ ва 11 толори муосири варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, шумораи зиёди дӯстдорони варзишро канори ҳам овардааст. дар ноҳияи темурмалики видояти хатлон бар рушди намудҳои гуногуни гӯштин аҳамияти хоса зоҳир мегардад. ҳамин аст, ки варзишгарони ин ноҳия дар чандин мусобиқаҳои сатҳии видоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида соҳиби ҷойҳои фахрӣ гардиданд. бо мақсади боз ҳам тақвият бахшидан ба рушди гӯштини миллӣ ва гӯштини ҷудо дар деҳаи танобчии ноҳия, бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Абдуқаҳҳор Давлат фану соли 2015 як толори муосири варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуда буд ва то имрӯз дар ин толори барҳаво зери роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷриба даҳҳо нафар наврасону ҷавонони деҳаи мазкур ва атрофи он ба тамрини гӯштини миллӣ ва ҷудо машғул буда, онҳо пайваста дар мусобиқаҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ ширкат менамоянд. тури 4 сол аст ки дар ҳамин зал таҳти роҳбарии аз ин тамрин мекунам ва дар мусобиқаҳои минтақавии ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намуёнро ишғол намудам ва мехоҳам, ки дар оянда берун аз ҷумҳурӣ ҳамаи парчамбардории давлати миллати худ гардам. тавре худи мураббӣ мегӯяд, айни замон дар толор беш аз 100 нафар наврасу ҷавон дар ду баст ба машқу тамрини риштаи гӯштин фаро гирифта шуданд. имконияти машғул шудан ба варзиши касбӣ дар толори мазкур фароҳам буда, варзишгарони наврас пайваста аз лавозимоти варзишӣ низ бемамоният истифода мебаранд. вобаста ба шароити муҳайё гардида имкон аст, ки шумораи аз ин ҳам зиёди наврасону ҷавонони ҳудуди деҳаи танобчӣ ва деҳоти атрофи он ба машқварзиву солимгардонӣ дар ин толор ҷалб карда шаванд. طول 3 سال میشود که در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم یک ناحیه تیمورملک مشق تمرین کرده ایستاده‌ام. مربی من رحیم فکمل جان میباشد. من مقصد دارم که در آینده در بسیار مسابقه های بین المللی اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان خود را بالا بردارم. ба мисли бейжан ғаниев дар ин толор даҳҳо нафар кӯдакону наврасон аз хурдӣ ба машқу тамрини намуди гӯштин ҷалб гардида ба воя расиданд. умеди ягонаи варзишгарон ва мураббиён бар он аст, ки дар ин толори барҳаво машқу тамринҳои худро дар сатҳи касбӣ ба роҳ монда, иштироки варзишгаронро дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ таъмин намоянд ва ҳамзамон соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардида, рушди соҳаро дар ҳудуди ноҳия тақвият бахшанд. аз тамринҳои гӯштингирони деҳаи танобчии ноҳияи темурмалик ҳамакнун ба истиқболи каратечиёни кишвар ба шаҳри хуҷанд меравем, ки ҳафтаи гузашта бо дастовардҳои шоён аз Туркия баргаштанд. пас аз шаҳри хуҷанд гузориш медиҳем. ҳафтаи сипаришуда дар шаҳри Гелики кишвари Туркия мусобиқаи байналмилалӣ ва семинарии омӯзишӣ оид ба каратедо баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ кишвари моро 4 нафар варзишгари Федератсияи каратедо ҷундокани ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намуданд. онҳо дар семинари байналмилалӣ давоми 4 рӯз маҳорату малакаи хешро сайқал дода, баъдан дар мусобиқаи байналмилалӣ ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. дар ин чорабинӣ бо нуфузи варзишӣ, ки беш аз 2000 нафар варзишгар аз 20 мамлакати ҷаҳон иштирок доштанд,
каратечиони тоҷик маҳорати баланд нишон дода, соҳиби як нишони тилло, як нишони нуқра ва як нишони биринҷӣ шуданд. Варзишгари таҷрибаи ғанидоштаи кишвар Мираббос Мирзоев миёни дигар иштирокчиён маҳорати баланд нишон дода, соҳиби нишони заррини мусобиқа аз рӯи вазни хеш гардид. Варзишгари дигари кишвари мо Фозилҷон Аҳмадов ба гирифтани як нишони нуқра ва як нишони биринҷӣ мушарраф гардид. дар мусобиқа иштирок кардем, семинар гузарондем дуруст. Семинарҳо бисёр назм сертификат гирифтем ва дар мусобиқа иштирок кард, ҷои аввал гирифтем. Мусобиқа бисёр зӯр шуд. Ҳар давлатҳо буданд, давлатҳо зиёд буданд, 10-12 мамлакат буданд. Сербия, Македония, Эрон, Туркия, O'zbekiston, Tojikiston бо бисёр давлатҳо буданд. 2000 зиёд одамҳо буданд. Ман хурсандам ки ҷои аввалро гирифтам, байрақи тоҷикро бардоштам. ҳаракат мекунем бо болотар равем, байрақи тоҷикро болотар бардодем. маврид ба зикр аст ки самараи соҳиби истиқлолии кишвар аст ки имрӯз варзишгарони кишвари мо имкони иштирок дар тамоми мусобиқаҳои ҷаҳониро доранд ва шарафи тоҷикистонро ҳимоя менамоянд. маросими истиқболи варзишгарон дар шаҳри хуҷанд гарму самимӣ доир шуд. онҳоро намояндагони федератсияи каратедо ҷундокан, роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри хуҷанд, собиқадорони варзиш, наздикону пайвандон истиқбол гирифтанд. қобили зикр аст ки ин риштаи варзиш дар вилояти суғд рушду равнақ ёфта ҳаводорони зиёди хешро пайдо кардааст ва меҳри наврасону ҷавонон ҳам ба ин риштаи варзиш афзоиш ёфтааст. дар 6 моҳи охир дастпарварони ин федератсия дар 4 мусобиқаи байналмилалӣ ширкат варзида ва гирифтани 20 медал даст ёфтанд. ҳоло пас аз бозгашт аз кишвари Туркия ҳамакнун ин варзишгарон ба мусобиқаи ҷаҳонӣ ки моҳи август дар ҷопон доир мегардад омода мешаванд. боиси фараҳмандӣ аст ки имрӯз насли наврас ба хусус ҷавонон ба риштаҳои варзиши аҷдодиамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. куштини миллии камарбандӣ аз зумраи ин риштаи варзишҳо аст ки миёни наврасони вилояти суғд бештар рушду равнақ ёфтааст. дар идомаи барнома дар шаҳри хуҷанд аз ҷараёни баргузоршавӣ чемпионати тоҷикистон оид ба куштини миллии камарбандӣ гузориш медиҳем ки беш аз 80 нафар куштингирро аз шаҳри Душанбе ва вилоятҳои суғду хатлон ба масофи ҳам овард. طبق نقشه‌چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد و نمای نمودهای ورزش ملی در قصر ورزش شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان عاید به گشتن ملی کمربندی برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی 80 نفر گشتنگیر از شهر دوشنبه و ولایت‌های سوئد و ختلان اشتراک و زورآزمایی کردند. نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هدف اساسی راه‌اندازی نمودن این چاره‌بینی ورزشی را در رشد این نمود ورزش در کشور و معین نمودن ورزشکاران بهترین جهت اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی ارزیابی کردند. مورد با ذکر است که نمودی گشتنی ملی کمربندی سال از سال در کشور ما بخصوص در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد رشد و رونق یافته ایستاده است. ورزشکاران کشور ما دوام چند سال اخیر در مسابقه‌های جهانی و بین‌المللی فعالانه اشتراک نموده و دستاوردهای نظررس نائل شده ایستادند. محمد میروف، خورشید شریفوف، بهروز گل محمدزاده، محمد غفران تاشوف در این رشته ورزش عنوان قهرمان جهان را به دست آورده لیوای میهن را پرافشان کردند. چمپیونات تاجیکستان عاید به گشتن کمربندی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته ورزشکاران در وزن‌های از 57 تا بیش از 100 کیلوگرم مهارت و ملکه خویش را نشان دادند. در نتیجه 8 نفر بهترین های مسابقه به عنوان قهرمان تاجیکستان عاید به گشتن ملی کمربندی در سال 2022 مشرف گردیدند. در مرکز کمانوری و سالمگردانی به نام کمانوری صاحبنام کشور زیبونیسا رستموی شهر خوجند مسابقه جمهوریوی عاید به کمانوری بین نورسان و جوانان از 12 تا 20 ساله برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی 42 نفر ورزشکار عبارت از 3 دسته از ولایت سوغد و 2 دسته از شهر دوشنبه شرکت ورزیدند. مسابقه در نمودهای انفرادی و دسته‌ای جریان گرفته در آن ورزشکاران در مسافه‌های 18 30 50 60 و 70 متر سبقت کردند.
намуди камонаварӣ чун дигар намудҳои варзиш сол аз сол дар кишвари мо рушду нумӯ меёбад. Ин намуди варзиш ҷолибу шавқовар буда ба он сокинони гуногун синну сол ва гуногун касбу кор бештар мароғ зоҳир мекунанд. Зеро ин намуди варзиш барои инкишофи мушакҳо ва солимии чашми инсон фоидаи зиёд дорад. Айни замон дар маркази камонварӣ ва солимгардонӣ ба номи камонвари соҳибноми тоҷик Зебунисо Рустамова ба ин риштаи варзиш шумораи зиёди наврасону ҷавонон зери роҳнамоии мураббиёни пуртаҷриба нозукиҳои камонвариро талқин мекунанд. дар анҷоми мусобиқа ҳам беҳтаринҳо муайян шуда бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. аз мусобиқаи камонварии шаҳри хуҷанд ба машғулияти омӯзишии доварон дар шаҳри душанбе таваҷҷӯҳ мекунем ки албатта аз назари мо ҳайати эҷодии барномаи ҳафтаи варзиш дур намонд. мутаваҷҷеҳ бошед. ҳафтаи сипаришуда давоми 3 рӯз дар толори маҷлисгоҳи меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе семинари омӯзишӣ барои доварони тоҷик оғоз шуд. ҷиҳати баргузории ин семинар Федератсияи футболи Тоҷикистон яке аз доварони дараҷаи ФИФА довари рус Николай Лефников ки дар Русия академияи доварони варзиширо ташкил намудааст даъват кардааст. дар семинари мазкур доварон ва ёварони лиги олии кишвар иштирок карда истоданд то донишу малакаи доварии хешро такмил бидиҳанд. мутахассиси рус ки дар чемпионати ҷаҳон ва ҷоми Аврупо доварӣ кардааст омода аст то таҷрибаи доварии хешро ба доварони тоҷик талқин кунад. По приглашению Федерации футбола Таджикистана мы здесь проводим 3-дневный семинар перед новым сезоном. Это обычный семинар. Я очень рад быть здесь, поделиться знаниями инструктора ФИФА, УЕФА. И в принципе за 3 дня мы пройдем все аспекты судейской жизни, которые сегодня судьи принимают на футбольном поле. Материал довольно объемный. Уверен по первой встрече с ребятами, что они профессионально относятся к своему делу. У них профессиональный руководитель Рустам, который создал здесь творческую профессиональную обстановку. И этот такой 3-дневный, можно сказать, блицкриг по знаниям правил и методики судейства будет использован судьями Таджикистана в их практической работе. дар ин машғулияти омӯзишӣ ки давоми 3 рӯз идома кард ва дар он коршиноси ЮЕФА ва доварони лигаи олии кишвар ки 27 нафар дар ин машғулият иштирок доштанд назария ва амалияи ҷадиди довариро талқин кард. дар идома довари рус бештар ба қоида ва иронкуниҳое ки дар дохили ҷаримагоҳ рух медиҳад такя карда қоидаву роҳи ҳалли онро ба доварони тоҷик нишон дод. воқеан ҳам баргузории чунин семинарҳо дар инкишофи маҳорати доварони тоҷик дар оянда заминаи хуб шуда метавонад. бинандагони азиз, ташаккур ба шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамраҳӣ кардед. барномаи иттилоъоти ҳафтаи варзишро инҷо ба поён мебарем. барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд. хайр, то боздид.